आरोम कदोगवे फन समय नेली निप्ली ने निफोने दो पो वीडियो के वन लोंगले दियापोन इकथा नाले तुम कदोगवे समय चिनी लो ahopen hut ke le tum kapre ka size tame claiming tung dukti kai ke claim where lo plotang te halapen li tum kapre experiencing tung dukti la supposini lita la son lo a kapre ka size tame claiming tung duklo nani ki juidam habit ki juidam nani town city ki juidam hai tame hopen ke ning ke hang do lasini li channel li si kang pu pondo nani tum thek long lo thek long lelang plotang te nani tum la Karbi jungle explorer nani tum search no YouTube long ponji jong si long pon pi plotang te description long la ben ke comment section long stame a link ni li nang pipo hadak neli kapre activities asai ke claim de kapre asai ke claim nani tum thek ponong ji nai tum subscribe tha labing ke subscribe tang tum han ke choru perfect lo etum bangso video long ke che thanji bang ke sonia puthai tum thi hek pan che thana ma nani tum arju long pon thai po mene Nepal long hadak Hindu laben ke Muslim alang litumang bong kache pho pen hadak kache theng dolo arlong kache war dolo heliamu ki pangjar same dolo labena joine si Bangkethom ke hadak Apran dam nang jilo labenge si bang ke anti paper leak bill 2026 hala bangso aputhak etheti ni litum che thana mang aprang si litum che thana mang bangso anti paper leak bill aputhak nai tum same chini lo ilitum che than pig lo CJP tum same protest lo bangso aputhak ke need paper ki liga puthak bangke laben ke la union education minister alang liphan an samay pache resign det lo ratu mate student to protest o joine alang tum bangso aron ma ke paso dak pusi bangso a bill bangke paklang ponlo mate implement etlo hala bangso a bill amen lake public examinations prevention of unfair means amendment act 2026 lasi hadak bangke aron mang paso dak lo aprang stame aron ke dolo stame hala ansu si aron mang ke paso dak lo jong si komane bangso paper ke palik long kachi judun do mate paper ke palik alang litum si ke palik polotang te 10 years alang litum bang ke hemkang sa mate jail che thap nang maximum 10 years 11 ke fine samela puna dolang 10 crore 50 lakh spend 10 crore angbong adai kon se ke thema hala silang policy 50 lakh pen 10 crore an same leji maximum ke 10 crore lo zalang tu bangso aron mang ke 500 dak lo la chotakali fast track court mate bangso case bang ke prabjin me si court long same insai pola pen ke punishment same pipo theta na question bang ke bangso a bill ke paklang pen paper leak ing thon pama hala bang ke il tum ha port sinang than po kwan si effective ji ma कौन सी बांसो आ बिल पेन मुनी तुम का फेरी पेन का चिरी पेन लहाय का दो के पेपर के पालिक बांग के पांगतोन जिमा लकेली तुम हना पोर्सी नंग थानपो नेपाल अपुठक समिल तुम चेठान थुना जुलाई 26 आर्नी अलाम नोल बांके पिनियान बांके अगसन समय के लिए थुलो समय बेटा बांके नॉन सी की पीपल नांग अलाम लासन लो हदाक एशिया डिस्ट्रिक्ट दलो नेपाल लोंग सुनसरी पो डिस्ट्रिक्ट दिवनगंज पो एरिया पो सिपु पन लो Nepal apeke India border pen hala bangso dim ke 20 kilometers ni dolang polo alam lason lo Hindu tum procession dam lo bolbam pilgrimage pusi English pen ke pupon lo koshi barrage pusi da ke English pen tokpon lo hada pen alan tum langkang thir lai same wan po alan tum bang ke DJ lai same rod pon lo flex same chetar pon lo hangjo hang hai lo alan tum dam lo hada le et pen put hodang ki chirui thulo la Muslim ya tum arong alom lo inut bhani tum alang tum bhan pudun lo bangso procession ki dam tum bhan nang tum DJ ki rot bang ase thiong lana se pathi nang ne ke inut bhani tum hadak pudun lo amat si alamang ke thechat amat si pu Hindu procession ki dam tum lapen ke alapu Muslim tum bang hadak masi charbutut lo arong ke chewar pangcheng lo ke theng ke chok lo son lo amada phiong ingdang ong lo diwangan chadim ke lo kapre ka district same Nepal long ingdang piglo police sum same ke khangji phan bor i lo stame akamang udel police sum ke thaglun jisi bor i lo di chingwai chingsai pa menang po apu Hindu tum Hindu do venon Muslim tum Muslim do venon chingwai pa menang po setame nali tum da chini lo jongsi rat ki thur paklo plotang te ke pang samji phan sung pik amar si police sum da pang samune det si police tumpen same arlong chewar lo
लाठी चर्च पिलो थेंग लो ला आन समे उन एडेट सी हेलिया मुसमे पंगजार नंग कोलो असी नॉन आन के कादो कभी पेन बांगे थोमंग के अपरान नाम जिलो लबें के बांग इंकोयरा फो अबाद अमुनी तुमंग के आरेंग हु सोलो हॉस्पिटलाइज लो अलंग तुम समे इसी थे ताना क्वेश्चन दो ठुलांग को पिलो अला असाबो वेरा जॉइनी सील आन अलाम के पाथे नंग पोमा ला डीजे के रोड आसे पाथे ओंग बा जॉइनी सी ला आन अलाम चे पाथे नंग पोमा ला चोताकली अलाम के उठोद इली तुम दong si angko ri tarlip thupa me pulotang te labang so prang sita me alang itum achichi chacha alam dolopu lake flag ketar alam pada atumang ningje ponlo la muslim tuma flex tame la hindu tum area long ketar pondopu alang itum same sajok la pulo la supposi hala surpen same asabo ke alang itumang bong kache tonte mate ning kache so la sondolo pulo la pendera phibang ke la 26 July ani procession ke dam bom hud hala sur same alang itum bangla muslim tum area ne pinelo alang itum same flag ke out pon lo flag same out pon lo ben ke flag ke tar dolo amar si like khado ka be pendi nani tum ta chini lo lam the asabo ka chi tonte a joini si a phi bang ke alam the oditi alang itum ang bong jong si la sab obet bihe ka hu jong si alang itum ang bong chingwai ra chipang samtek the pulutang te a phi ong alamang ke the ong diti Lason lo hadak api ong alamang ti ong lo amarsi violence mag hadak dokok lo dukan di kulat hai an same kai lablo gari motor ki kai same dolo topik lo nani tuma video thek ponong ji amarsi hadak curfew pinang kulat ponon school ponon inkir klak lo jela long liter lo jong si jela do protang te di kopi koson makan tum same chini lo curfew aron mangke alama ki prung idut bangala son lo nali tunda chini lo social media kai ahut pen hut ki kopi lo adhek tumbang choma thatula fake video choba video konania video porsi social media long caption tok don lok pola son po moni tum han aning pa pung po aning pa kang po hem ben hong nang pa bar po la an so si hadak violence bang ki to kok lo ta si pen an ke fake news ta me alang itumang bong la social media long kelu ke paklang pon la son sa medolo amar si bangso amia de bangke thelong bin sila siraha mahotari morang labe kapre district long stame bangso violence bag ingdang kondelo laben ke pu india nar same na ingdang det hai po jone la border jo bang security bang hadak toyol ate nepal pen india ke nani visa thola hainang ji pu aronawe free itu visa tame nepalong ke dame bangme tabeng india munit nepal munit ka ke same chedam chewang phun hadak amar si pene hadak alom same violence dokok na amar si penang an ke security hadak patai lopolo labengela affected a district along an bang ke hadak ke police army si playing set lo ate curfew hadak do bom non hadak prime minister balendra shah alang libang same isi alang i arat pan message pilo alang ni kaning je bang elason no nepal jong si permission ji plote lahin adhorom phan same respect chi pi seroi nang po lalu plotang te ilitum a country ilitum a dead bang ing tang kring po polo labang si strong message alang li pitulang social media long samel high fake news thot choba news asun ke pache thangri polo labang ke social media long meme jununo alam chedanri jong si meme jununo alam social media long jong si ke cheng lo plotang te real life long si dame alam do kokje mate hengno dak ji pol la so alam the bang ke adi do chot social media long jong si ri tum komane pen mane phan comments ki pidun tap ki pidun pru plotang te gopilo a result bang ke real life long same bang jutiti non ri tum same thek ponong lo karbiang long a situation nili ningje po ding tum ten stamen nili ta thek ponong lo social media long comments kipi konane kele da joine alang liphan ne bingnang lo kusone amen to ho boris enjoy puni pine alang liphan ne bingnang si nep kangnang punang ko lo kesi office long mondelo ki thengi ko matum ne chini ne delo alang liphan theng chok lo madule theng chok same chok chedelo alang itum lahin ka chidia seroi stame ave delo labing hala a comments kipi dun junodak alang lisita me konani ke kelet dolo
alang li film ma dialogue ta haji konani a dialogue ta haji no ho dialogue le ningji sami jong si a dialogue bang hingno daklo kiding je bang hingno daklo protak te hala sami chok sei dolo lalo isi ri tum ke charlie nangji bang ke social media long comments ki pidun same chere nangji komani bang jong si action ended lo plotang te hala bang sungkrum ji nari to matha ta haji social media long chot phone long chot facebook long chot matha ta haji sitame kali nari to bhan same isi a video long nang than pon elo ajir ding lo hala bang so video hadak isi kangnek emoji ki pidun ajoni alang li phan bang ke case pitelo komani a dc wa men ke ting ne boblo amar si alang li bang ke case phonang koklo kangnek emoji pena joine lasi iri tumta komani phan heno da comments pilo plotang de komani abang jong si di komani abang jong si by chance salam lo alang tum case pidelo plotang de sung tap sung prupo ki sung nang ni de jedim same sung nang kokpo lalo la social media ki en sita mer tum cheri nangji non hala nepal long same social media long kali likalang lang alam same apyong pa viral long lo amar sil an so si ami ade bang thik thedelo laben alai tum hada ka che pholok athe bang ke pupu a religion pupu a dhrom same respect chi seroi rede polo aning arlo di akaprek a dhrom an kelang select dokok polo konane flag ke war pi tho flag ki som nam tap tho di lahin jong si respect chi seroi re plotang te lake lason violence mate che theng che chok che lang select che lang il ha ke dovek po kasi un an ke kicheng ang kopesi iritom bor inangji lain ke chemisen ji phan madu adhoron me dosta medi anai tum paklem na anai tum aron misen ben jong si klem lo plotang de paklem na tabe jong si thetan ka sik sak do plotang de ge chingki che than pa mi pen si ke thege ding man hang sil hai ka do ka bi alam same pas sof nang po noi komani ki chok chi pu de tum me thang si action ended di matha thepin pen me thang si thuram po mani pan theng det po komani pan chok det po ki jut si bang ke alam bang ke thiu po asi dhorom kache lang selera joini si nepal long semela sonalam ke klang lo si litum same cheri nang ji ko bang phan jong si pene kasik sak do kok ji nang nak lo tang te hala same asabu ke kacheri ki do nang ji ke nang so respect chi pi seroi lo protang de thangta alam avelo sitame respect chi pi seroi ri protang te komane a flag konani war phit nani a flag di korani mia tuma flag si konani hindu to mondir long nani sekdam chok protang te lage respect chi pi seroi ri der son no si ning choi me meji ku alam an ben bangke chi pahilo nanji kalilo plotang de pupur se jame ke thur lo plotang te a result bangke da ke hino dak po monitoma prandam nang po lapen ke pregjam a kisung po lalo neli ning thelo hadak nepal long bangke prabjin ben si mansamate hadak ningkang sam dopo posini ta ning thelo itom puthoche tang thuna ka prek video long domai thak me karlo